Kumba Julong Malagasnem, Kakenhuan Jonggribhoi District Christmas Committee, Sahisian kala penyipu ipiang ya kanongpo, dagabasna kashingo jungkulung Jesu Christ, bat kumjuru ka kilon, kum gejeng penkre ban pediang ya ka Christmas bat kesnem tamai arajar arpusau. Ya kene ka kilon ba kene kashingo la le da ka Christmas Committee jongkanongpo. Balawan ban plie da uba miral bons ia mu MLA kanongpo aga jan miet jangka kanre trek uno apra arajar arpulai. Haga jingidan lang unang ilam ka Christmas Committee uba Donald Rembai. Urang ba asnong kanongpo uba Sylvester Mensong. Urang ba asnong kamauro uba Opel Lengdo. Secretary Snong Anthony Suchang bat kiwe-kiwe. Laban kedau ba ka Christmas Committee kedeka kenhuan ka basim jingket kle ban pen ipu ipiang ya kanongpo leng ba ka jing sna ka singot ya ka kilon bat kiwe-kiwe ha ka surok ba National Highway ba Henrio ban pen ipu ipiang ya kedeka jing rakhe ya ka Christmas. Haga jan miat bala play ka kilon ba ka singot uba meral bons iam ulai ka jingero ba ka jing kublai kerpang ya ka kenhuan jong ka Christmas Committee bala lam khamat uba Donald Rembai ibam ju shong that ne kentat ban shim ka jingket kle ban pen ipu ipiang ya kanongpo haga jing pediang ya ka Christmas. Hagini gajan miat uba meral bons iam ula airu iku kubor Christmas bat gajing kentu kipat ba baro bakin pediang ya ka Christmas daga mensiam ke bapalai bat ban personel dia kumno ban pediang ya ka Christmas bat ban kiaru na gajing nak sobha daga bapunan kami gajing di pen buat bat kiwe-kiwe ula ket bok ket ruang ru ya baro kinong syaknong kamtam kiberan hapeng gajing ba gajing jenjar bagian pediang ya ka mensiam jong ka Christmas daga gajing sok bat gajing kemen Bagajing rakhi Christmas kalong khamtam na kabenta kibeduk kiberangli na kabenta kibesya kibetangan na kabenta kibomiolat pen kemen ya ke Christmas kadi na kabenta jong kita ngi rakhi man gasnem ngi jukun mau la kadi haying la kadi ring mane lagi benta genre pengakwa ben persno ki kitong persno Tuai bagai Christmas dengan senam arajar arulai kan long na kabenta jong gitu kilong sem family kibamat jing pang jing sitong gibom yo lah tai bagi jing duai ki jungi la ne bagi yo kalat bagi le ye kendu ye ki ban persngo persnga la ka jing ai ki jing ba na Bible ki jing ai ki jing bam ngam ai ki jing ai so kan ko bang pun kan mau yang iba ni borom ni kemen ya kan ni kesgi ke kerpang ke kum Kristen ju ke mau na kasem church kum kinong song hang neru ki rangba kilong kemi ji samla ke bi ki bedan na ke por agi juk jong jing bagi juk jong jing kela ka bagi ya lo ka perthai ka ba ba ka bamut lo babun na pedeng jungi ni rakhe Christmas ni ke mau jong wan long bri jong trai Yesu dalakut ka tu ni lakut Agus ni Christmas sing don belut por boleh piknik udon boleh live hujat udon boleh chaklau udon boleh tong dok ha udon boba di kiat udon boy kalong no kumta nilai supen bernya no ila di hagi babun rukom kamdi karukom kumta por ka bangile kemen por ka bangi song bahang song tenang akan Christmas ai kum kinong song in su thu ya kejengmut bat ni dei ban long bangi kan nuksa ke example kan nuksa na kabenta jong kiwero kinong song bahaga ni ke Christmas haga arpusan terik lane ka arpusau terik hagi ayom Christmas kum ki kon Kristen kai ke kamram ke bagin le na kabenta bangi kan mau fisya ke Christmas kelawan kejing wan long briu kejing IT kejing try Jesu wan long briu lakhayo na kabenta jong ni kinong pom YT ru ya la jong jeng im na kabenta jong ni kinong pop ki pop ki ram kan nuksa le ne ka message ka di ban long ba ngangan le ayu hak arpu sau terik benek arpu santer bahaga nek araja arpu lai ka nek sem ka Christmas ka di ban long ka ba kumno kai ka kam ka ba ngangan le bakan long kum ke jing sa jing kan mau ke long din ki ban sawan akan ke Christmas mentangisnya.